देवपानी constituency Congress candidate Joysong Jesing Rengma ke claim ke chok chia jok sai ke claim ka cherap dunatum ningkang samsi ke chapaklang Ingdeng keb sadlang ki undunatuma phan karcho Kiso kachilangji ahem ka bejok tarapung arat kisung ki phonang Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sona ki sopen ki joki longjia phan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo La anchota kalisi pokso pokang kila keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachinijia phan Troxy 5A Hini Drop Pop 5A Troxy Nerkebalong Humri Lote Long Ikpo Cardom Pinike Carbing Law Thomas Council Kilik Ang Tek Mother Result Keklang Journey Law Pen Penangana Porben Lopulotang Dilitum Komatsiki Haima Komatsiki Remma Laika Dukave Ang Tek Long Ikpo Arjulong Ikpo Tek Pon Long Ikpo Let's see Iltum Halabang Chong Ho Ik Jelonang Nona bangkiara Abirta ang ton pen cetana mixena nelimen sami juli bepi nona ling tuma phan ang ton Abirta nang parjuboni po Lakhai ko repli Deopani MSC constituency Congress candidate Joysong Jesing Rengma ke claim ke dam ke chokchi pu theglong si Congress song along claim bang phu la pen kilika hut sai ke claim ka chapaduk du na bang phu atum pen pherang kya mai kangni Keramtang Vosik ni Phaikri is year ni Lakhain ko repli Deopani MSC constituency angkang Congress along kachirabdun MCC lapen pregjam polling amai phatum nona phong MSC kilig along Congress pen kachipati dun abangphu Joysong Jesing Rengma alang phan kachirabdun atuma phan thang kachingki kachingwaya ve pin pensi sai ki claim halapu ame thanga khia dat pen kachirabdun atuma phan setame thang kachingki kachithanta ave tangte Kache jortong, kache jor etloma, pusi perangke tumangno nang pachini dun. Congress pen tiket kelong dun, sar Joysong Jesing Rengma, alang li phan nili arjuing tung, je kiceng ahut pen abang ke alang li kam jam nili tung phan nang ke pingkhat on mesen. La pen ako alang li kichok chikili li longan setame nili ta pakeng dun bong, alang li MCC office phan Arpu ki dua tunggu phan an President Secretary phan tame kachili ponja phan alang li claim place tame nili si alang li phan ping khadun si alang li pipi ki dun tri khorsing tiga thar lapen khorsing rong pi lapen beren le the alang li tunggu phan tame nili bidi sore pi dun si alang li phan MCC office along President Secretary tong phan ta pachili dam toilo lapen ajoksi alang li kam claim pon melo dam pon melo ke haija phan ke nili tung ta un anbor idolo me thang atang pan ke barje hol bang ni phun chukuri lo alang li phan ni ke chuping kharalam ke la pulo ili tuma phan box ke la pen ke illegal ke claim la pen asan si 2 number ke claim ta do ta ha ye po la si nangli ke ha ye phan si ke claim back pulo tangte ili tum Deopani constituency along ke PS thong ke bra ke thom do la bang so thong ke bra ke thom a PS along ke nang voter ID pak thong ke bra ke thom zeros turi ra abang putin ai jena phani pak te kangra mola las hut pajok dun choknon la so box la la li tai tum chini pu nili chuping khat setame nili lam nang arjuje nasi atariga ni alang li ke bang je lam ke aphilo nili ada prang bul pulling agent ke barje hut alang li phan phun ke chukuri ke apiso si phunang receive dun lo la ben ke alang li nang pulo sala ke chinglu lang mu anang pakuri nang ko masini lita pulling agent phan apor choklo masi barju lo hempe Lang Chithing pen Subhas Terang, Karbing Long Live. Lakhan ko rapo nilip constituency ka parlo tara aji khoi taro rong amekar karitang Martin tok bia supi mirdan tok bipi ke so ahir kang tang raga jok se ke langja phan sai jok je tara pung pen nang charchong nang se Dolamara Hospital an nang ke palina Kirik dode aprang BJP mate ruling Rajchari asang atum Karbiang long ke ching thur piklo lapen paprang dun piklo bu mai thayalong rar atuma phan than pa journey lo Tangte nalitum labang so amo horalong ke langpen nalitum pilo ke mathapo
Karbeng long ching thur piklo lapen paprang dun piklo pusi mathajima mate rachare asong tung mai thailong kapachubaya lamsi kaning je pusi mathapo solang dwara ratum mathapa mera nun thitha Aho, lakha inko rapho nilip MSC constituency ke parlo tara aji khoi taro arong amikar kalitang Martin Togbia supi Mirdalin Togbipi penangan arni pen kiso ka cholong lok penajok penangan aduk donang lo bonta isi kemang humime alama bangke hada khabarara dum rong rup kaboche ningkan pharo sosetang lo bonta pinirni anta mesena tovar ave Seka celanga hemabe barla apora hulote hithi borwa kidun lapen kiso dara tuma phan sekelanga hem an ke ponja phan anta hada ke bohara ratum ke matha kisunga sonsi dolo Lasona thaksi Mirdalin Togbipi kiso ahir kang tangraga jo sai jogje lapuan ka helo seta nangchar chong nang koklo Ningkan pho BJP sarkar chari dera phita tovar me lang hospital hai hui nang pi vegji pupena jok abarim nilip MSC pabitra rong pia phan vote pipen pa haidun lo seta non ke ningkan pho lead aglo non puta alang linang kachechak tovar me lang hospital hai hui kabya joine dola marapen kilometer ingkoira pho anso se seta munira pransi ke thelang pupena jok ilikar bia tumke kachar chongke kartang seta nang char chongsi wana koklo Lasi alang liphan kachuning ripi atum dopik nonama dhoroma longsi se chelang idamji Laso se kachelang along ki thekiding hamphanga song do ana phanta tangka mahaben nang cherap dun vek thapusi raratum kachuning ri padopon Lasi non nili hin pen kaning ji man eget na tum sar tum phan ki thekiding tum phan kachuning ri ji bang kelan lo je singhonang jir dalimi Mirdalin Togbipi alang li pinangan keso agi ding lo kai ni lo alang li phan kelang nunji apani tum rong penta thanata ave ni tum long hawa ki duk saide la pen alang li puriar sitame alang li sarburata avi la penan parta alang li ik akleng bang ta non hoptai ni bante hoptai sia prang la ho ki chiwai ju lo ko ran ke parni Lasen joksi thang nata kiri pia bang ave diso ke tau hem ko jang amen pulo amen ti Mirdalin asar bura men ke Martin Togbi dolang ma belo lai lo ya belo tente la bang kenane tume ke ko na rong ko na homasti si puri lo laki ni lip mosti lo arong ke basa tarorong ade achan tela so ke so puthak no nang tum ke ha hem ben ko ane khelu tela bu char chong si wan lo ke kalang le achan tela ke dam tang la pu bitro rong pi na je chak ning kan phong bong ni li gu MSC guta pe nang tum tarapung rat phan to war nang hut PG ning kan pho complete chok ke tik an pun te non ning kan pho complete lo non hai thu det pute ning kan kepo la song bong nang tum phan to war me lang ka do ka ve gari motor cheleng khuna to war nang tum nang pi bedet po nang tum gu pilo pu bitro rong pi khai phan la pen CM tuliram rong hang nang tum phan hara dak kene nong enang e kang po nang tum pilo ka chuning ri putha obitro rong pi sar khai phan chuni wi bang ke hala no e ki som tang po bang ke Adap pe no sitan ang claim nang ji usi ni tu ko jar da pule achan News report Karbeng Long Live Lahorijan Yuwa Sanstha Club tumche patir piponsi Rosemary High School hemalong ingdeng kep mate HSLC asatlang kachipon duna tuma phan karchua sai kedeng Kedam tang vosik ni phai kep arni ada por phai kep apor pen YSC Vishnu Giri pen maija ponsi peneng suri hini ra inkore hini aningkan ingdeng kep mate HSLC asatlang ki undun bang krip ye tuma phan aluhia man pen kachetong dun bokajan osi Moblik Brahma laban khati osi Raju Dwara atum pen SMS Phulan Gamusa Arvaksi certificate ron ponlo Kachetong dun alohia tumpen sadlang ki undun atuma phan non aprang akang tui angdeng anso se kachari dun pa meja phan pare dunsi ahir jumi pajurun lo non akai kachari ke thek chot pen ke dor e lapenan par akang tui ason angdeng ke thek ke kachari si non ke che bairong
asinon la bangkre pia tung mornisi la horizona hawara long ki thedung nong mi ki ban ti thekja phanta than pari don si mesen pen mai pachun ponlo bokajan penanan terang karbieng long lan Lakhan ko rapli Deopani MSC constituency angkang Rongagora Majgaon along kedo Thomas Dhanasopo Rirchat Dhan Arta nikan plikebron erkep alang likidam thang ninkaning koi soselo aking phu kekang akisuk ilong lojok pinang kisungpen chechak nanglo Rirchat Dhan alang li ke boy de rajok ke mesen se ka chelang dimalong chelang pon thek therelo alang li chor kangdat kiri pensi hem along an eom cholong bomlo kalipute kupiman poni pusi ningje lasi Karbianglong Autonomous Council kachari ke theki ding la pen bokajan pen ke haidun Assam Assembly along Deputy Speaker Dr. Numol Mominaphan chuningri padupon ke labangso ke sopen ke mija phan mate ke so kache langja phan nangra vek thapusi dhanatum penan sobang hinietum chuningri padupon আমার মোটা হয় কি হয়েছে তেখেত বেমাৰ দেখিছো বেমাৰটো কি কম আৰু এইটো ডাক্তৰ লগত লৈছে বেমাৰো ধৰিব পৰা নাই ভাল চিকিৎসা কৰিবলৈ আপুনি চিন্তা কৰা নাই নেকি চিন্তা কৰিলে কি কৰিম আৰু পইচা নাই ভালেমান পইচা লাগিব তেনেকৈ পইচাটো লাগিবই আচ্ছা আপোনাৰ লগত ইয়াত লোকেল MSC আছিলে তেখেত লগত আপুনি কৈছিলে নেকি কথাবিলাক বেমাৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ কিবা মুকুট মহন্ত হোৱা নাই নেকি নাই যোৱা নাই কাৰো ধৰিব পৰা নাই বেমাৰ ধৰিব পৰা নাই বগজান আৰু বেলেগ জায়গাত লৈ কিয় যোৱা নাই বেলেগ জায়গাত পইচা পাতি নাই একো চিকিৎসা কৰিব কিমান পইচা লাগিব আপোনাৰ বুলি কৈছে ডক্টৰে একো কোৱা নাই ডক্টৰ কিন্তু আপুনি ভাল হ'ব বিচাৰিছে নেকি ভাল হ'ব বিচাৰিছে যোৱা আপোনাৰ কিবা MSC লগতে কিবা গৈছিলে নেকি bokajan penanan terang Karbianglong live Pinya da Abirta kila ponsi kang tonik lo dome thak me arni ki me